Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу туугандар, бүгүн биз айылыбызда ушул биздин жаштарыбыз атайын биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны тууралуу кичине конкурс уюштурушкан экен. Азыр ушул конкурсту башташтын алдында турабыз. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга рахмат. Биздин жаратуучу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, алкыштар болсун. Бүйрөт салаваттарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Азыр ушул конкурсубуздун дамууларыбыз келген, жакшылап өткөрүп берсе деген ниетте турабыз. Азыр бир Allah'ın razılığı için şu yerге geldik. Allah uluk, Allah büyük, Allah kadırza. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Şu yerге şu Peygamberim'in uluk konkursuna kelgen, şu uyuşturgan baldarga Allah razı olsun. Kelgen mana şu cemaatlarımızdan şu жақсы өткözüp alıştıkka Allah bize güç kuvvet versin. Daim mana şunday жақсы nişanalarga kelip ayılımızda bolup atkanıga biz razı olup keldik. Şu baldarga köp den soğukluklarını, umurlarının uzunluklarını kalayımız. Ошол жактан кандай келген болсо, ошондой турат. Бирөө ачып көргөн жок, окуган жок. Мына сиздер көрөсүздөр баардыгын. Азыр ачабыз. Sançılı jol жобосундай. Калгандан кийин жерде фамилия атыңыздарды жазып коесуздар. Фаланчы, түкөн чыккан. Бири-бириге жазып коесуздар. Оякта эң биринчи бүтүн ааламды күзөтүп турган Аллах Таала бар. Одан кийин өзүбүз алып мезгилдеги убакытты карап турабыз. 40 мүнөттүн ичинде эрлик канча эрлик бир 200 суроо болушу керек. Ошону бүтүрөсүздөр. Андан кийин дагы 400 бетке чейин дегенбиз, ушуна. 400 бетке чейин окусаңыздар керек. Бирок андан кийин дагы 400 беттен ары жагыга дагы канча бет бар экен? Ошончо. Онун аягын дагы окуй бериңиздер, онун ары жагыга дагы окуйбаса дагы ушундай эмелер такат. Уланысы бар, дагы ондан бир эме кылганда такат. Май айылдарда келип туруп неме кылабыз. Уланысын өткөрөбүз. Макулбу? Zeyinde maksatı da bilesizler ha. Zeyinde maksatı Peygamberimiz bayanı birleştirip var. Yeme bunda ceyim sizlerge nasıl tutuşma başımız Akılarına varken şundan deseni uyuşturup siler için. Bizler için de siler için. Başka mekteplerde bunda çok güzel. Azı şunu tarqatağız, tarqat testi. Sorularga javob berib, kim yaxshi javob bersa, akademiyada seydi bor edi. O'shalar negizgi maqsad Peygamberning ömür bayanını qanchalik mengada biz bilamiz. Jengish emas maqsad ömür bayanını Peygamberning bilish.
Sen aytqандай жалбарамын Құдай деп. Sen ömürgө бақыт ізін көргөздің. Sen қасиет, sen ұлысың Мұхаммед. Ақтолыңды бұзамын деп жүрінған ызам көп. Ақылсызға елім ичим жағын ызам көп. Тартқан сана түлкін ойлар жойылсын. Кел жаныма түш көрейін Мұхаммед. Мұхаммед деп махаббатым Аллах үшін сен үшін. Мен өзіңді күмән балким көрісім. О Мұхаммед, сен бар үшін дейште. Ойлап еңсеймін ақыреттің бейшін. Мен bir мұсылман жолда басқан қиялап. Мұхаммед деп қареттен дөш құланап. Егер сенің нұрың өсті өмірден, ечақ келмек бұл дүйнеге қиямат. Сылосы бар 18 күндік дүйнеде жалғанда. Сенің сөзің ұқпай кеткен арманда. Ассаламу алейкум мұхтарама жамат жана айымдар жана мырзалар. Біздің бұл жерге жиылғанымыздың мақсаты Аллах Тааланы улуктоо жана барлығына жана бирлигине ишену. Менен ошондой эле мен ушул рекламаны уккандан бери, көргөндөн бери, машу 4 айдан бери өккөмдү колтуктап, океандай толкуп, дарыядай толкуп, ушул мана ушул Санжар үкем, жаңы Эртауыл үкем, Нарымбек үкем, Мамат аканын баласы Нарымбек, ошол менин аяшкаларымды общий 94-төрдү мана ушул конкурсту уюштургандыгы үчүн мен абдан ыраазымын. Чын жүрөктөн ушул силердин рекламалар начистин алдыда ардак тактада ушундай жаркырап турат. Мен ушунчалык толкундадым, ушунчалык мен кубандым. Біздің şu айылдың балдары өздері uyuşturup, şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanı boyunca bir konkurs ötkörüştü de şu mektepte. Oşul konkurstun жыйынтыгы boyunca hazır 6-cı orunga çeyin bular akçalay sıylık bilen neme kılışıdat, sıylaşıdat da alan kalganlarına her türlü belekler. Hazır жаңы бұл жерде дағы бір неме бар. 4-cü, 5-ci, 6-cı orun degeniz var mı? Kaçkanlar. 4-cü, 5-ci, 6-cı orun üçüğü bir de olup kalktır da. Bir de. Oşo kaldı çuçuklak bilen belgile olamız deyip çeştik. O yaktan çuçuklak ötkörüstür bizge sonday tapşırma verişti. Oşol 3 adamga çuçuklak tarttırışımız gerek oladı. 1 minut vaktımızda alalım. Eparay'dan kızın Nuruzat. Saparaylı kızı Cemile. Uşular birdey bolup kalktır da emenler bağlar. Şu Üçü çıksa bunday ilimde örşütüp jawlasın şu ilimge kızıktaşı üçün ошол чоң аксакал чоң эле адамдар үчүн эле да жаштардагы ошо кыздары окуп атат экен. Üçüncü orunda elegen Ulus Kadırov Munarbek 5.000 so'm akçalay sıyılıp. Katırın Allah razı olsun öyle. Ama ayna göz soru menen kutuktayız. Ekinci orunda elegen Ejeke göz 8.000 so'm akçalay sıyılıp. Allah razı olsun şu sizlerin özüңөрдүн эжеге акелериңе өзүңөрдүн эжелериңиз өлкөлөрүңүз уюштурган иштер Allah razı olsun менеке пайгамбар
Сіздерге чоң рахмат, барлығыңдар ушунчалык конкурска катышып бергениңиздерге. Мына ушу аз болсо дагы ушу балдардын атынан ушу билекти көпчө көрүп алып коесуздар. Ona termos ver bunu Emine. Onu Ben şimdi koçak termos vereyim. ver termos. Neme? Ona yok okumdan bitasın bayağı en yaş neme. Nemege veriyoruz bunu. Biz uşul mektep okuşulары жана жамаатыбыз мен ушул Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны жөнүндөгү китепти окуп чыктык. Көп нерселерди тарбиялык мааниси күчтүү китеп экен. Сиздер да окушуңуздарга сунуш кыламын. Эгерде бул дүйнө китеп болсо, китепти жазган сыясы ошол Мухаммед. Эгерде бул дүйнө дарак болсо, анын мөмөсү ошол Мухаммед. Allah razı olsun. Allah'ın razılığı da şunday bir çoğun konkurska katıştık dep özümüzgü razıyız. Şu baldarga, şunu uyuşturgan baldardan ömrü uzun bolsun. Allah niye tilegen olsa hayıptan bergen bolsun. Biz şu özümüzdü baldarımızga Allah'dan surayız. Den solu, ömür, ata-enesini sıylagan en bir küçtүү baldar bolup tarbiyalansın. Bizdin ayıldan çıkkan baldarga rahmat. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden barımızga nasip etsin. Amin. Жеңишбек уулу Демир деген жигит өскөн чыккан. Ушул жигитке дагы бир мына ошол балдардын аттан соң термос анан бүргөтүбүз да. Барбы? Бүргөтүбүз. Кел жүгүрүп кой. Sağ olun, beni okuşta jönөгөндө шарт тез чыкпеңиз. Кечикпей. Рахмат. Эң кичинекей ушул жыйындагы жана өткөн пайгамбар саллаллаху алейхи катыша эмесиндеги өмүр баян катышуучулардын ичинен эң кичинекей, эң жашы Кубатбектин уулу Темирбек үчүнчү класста окуган уулубуздуку экен ушул белек. 10-чу месте. Ушунчалык аракет кылганыңарга чоң рахмат. Биринчиден ушул неме uyuşturgan baldarımızga çoğun rahmat uşakta жүрүп. Bişkekte, Koreyada жүрүp turmuşul, nemeni uyuşturup şu baldarın çöntөгүнөн кетип атат да булар. Анан кошумча биздин алги tüm коомудеги Москвадагы жүргөн балдарыбыздын жардамы аркылуу өткөн конкурс болду. Ошолорго дагы бардыгы өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чын денсаулыктан бардыгына чын денсаулык каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, иштериге ийгилик болот. Бардыгыңыздарга амандык каалайбыз, дагы игиликтерди каалайбыз, жакшы жетишкендиктерди каалайбыз. Рахмат силерге.